هولدان چارەسەریین رێبەرا پۆ بە هەواڵی خۆی ڕۆژنامەوان ئامەد دیژلەرەن هامەرێ هەواڵ ئامەد دەم باش. دەم باش سلااوڕێسم. سلااوڕێز پێشین بەحسا هەڤدیتنên هەیەتا دەم پارتیا ئیمرال یên نوونەرên سیاسeta demokratîk li başûrê Kurdistanê bikin. Di nava van hewldanên çareseriyên rêbera po de ev hevdîtinên ku pêk hatin nava sê rojan de bi nêrîna te xwedî giringiyeke bi çi rengî bûn? Belê na ev hevdîtin ji xwe li ser daxwazar rêbera po pêk hatine û hetanê ku em dişopîn û ji çapemeniyê dişopînin daxuyaniyê ku hatin dayîn werxuye ye ku hevdîtin erenî derbas bûne. Yani piştî da hevdîtina bi Barzaniya re jî û îro piştî hevdîtina biyenekê re jî hem heyetê daxuyanî da hem jî aliyê ku hevdîtin wan re hatine kirin wan jî daxuyanî dan. Yani werxuye ye ku hemû alî ji vê pêvajoyê memnûnin û dibêjin tiştak bikeve ser milê wan ew ê pêk bînin. Lêvana daxuyaniyê standardin ya giring ew e ku di pratikê de di rojê pêş de tiştê pêwîst werin kirine. Yani bi rastî jî rojê pêş de ev aktorêkin behsa wan tê kirin wezîfe û misyon û karê ku dikeve ser milê wan pêk bînin an na divê em viya bişopînin û hemî gelê Kurd jî li bendê ye ku hemû Kurd di vê pêvajoyê de li ser daxwaz û berjewendiyê gelê Kurd bêne cem hevdû derbarê hin xala da li hev bikin û ji dinyayê re bêjin em Kurd serva xala hatine cem hevdû me li hev kiriye û ji bo wê tê bikoşin. Birêz Cemîl Bayê Serokê Konseya Rêvebera Kecekê beriya çend roja demeş Stêrk TV re axivî wî jî got ku sala 2025 pêwîst e bibe sala kongre û konferansa netewî ew ji bo vî tiştî dixebitin û li bendê ne ku her kes hemû aliyê Kurda nakokiyê xwedên aliyekî vanan nedin pêş berjewendiyên netewî bidin pêş berjewendiyên netewî derxin pêş û ji bo wî kar bikin. Ji ber vê sedemê çûyîna heyeta Dem Partî çûyîna heyeta İmralê ku li ser daxwaza rêbera bû çûne wê derê pir giring e. Yani ev hevdîtin ji aliyekî ve bi rêyek en dîrekt di navbera rêber apû û van aliyan da tê kirin. Ji ber vê sedemê dibe herkes bi vê giraniyê û bi vê hesasiyetê nêzîkî vê pêvajoyê bive da ku êdî ew pirsgirêkên berê carek din nebin rojev û Kurd ji bo sibê roja xwe bibin li ser hin xala werin cem hevdû û perspektîfekî hevpar derxin û ji bo viya bixebitin êdî hin rêxistin partî û aliyên Kurda ne ji bo berjewendiyên hêzên dagirker ne ji bo berjewendiyê hêzên diş Kurd ji bo berjewendiyê gelê Kurd û Kurdistanê bixebitin. Ji ber vê sedemê ev çûyîn jî ev daxuyaniyê ku hatin giring jî hatin dayîn jî pir giringin lê weke ku min got divê ev bikeve pratikê yani di rojê pêş de divê ev were şopandin û bikeve pratikê. Belê heval Amed wekî din qala pazdê sibatê dihate kirin ji aliyê tevgera azadiyê ve jî taybetî duan daxuyaniyan de ku rêbera po dixwaze di pazdê sibatê de wê roja re ji veguherîne roja azadiyê helbet rêveçûyîna pazdê sibatê pêvajoya pazdê sibatê dewam dike em hê jî nava wê pêvajoyê de ne qala daxuyaniyek bangeke bi dîmen dihate kirin herkes jî merak dike em nêrîna te duyar de pirsin belkî agahiyên cuda jî di vî warî de li ber destê te hebin çima ew peyam û bang di pazdê sibatê de nehat weşandin helbet weke îda bû weke gotin bû weke texmîn bû lê dîsa jî em karibin bersivayê bidin ji bo temaşevanê xwe. Belê yani werxuye ye ku pêvajo ji aliyê dîrokê û roja ve hinekî dereng dimeşe ji ber ku Dem Partiyê daxuyanî da got ew yani ne bawerin ku bigîje pazdê sibatê û qasî ku tê fehm kirin û qasî agahiyên ku hinin hetanî niha ji bo dîroka vê peyamê ji bo dîroka peyama rêbera po ji heyetê re jî tiştek nehatî gotin ji aliyê dewletê ve ji ber ku çûyîn hatin ev trafîk ji aliyê dewletê ve tê diyar kirin. Hetanî niha rojek nehatiye zelal kirin lê tê gotin ku berdawiya sibatê berdawiya vê meyê ew ê daxuyanî were lê niha em li pratîka AKP dinêrin
هم کاری وان سیاست وان ایریش وان دنیرن هم عالیه لشکری هم عالیه سیاسی ایریش خود دومینن ایروجی بدهان کس هاتن بنچاف کرن لوانه قایم هاتاویتن نها بریا چند دقیقه ما دیمن دید سوقیت لشکری جبو سینور روجوای کردستان هیا یعنی طایب اردوغان و AKP همه هندک مای درکوین بانک بکن جبو ریبراپو بیشن داخل یک وسان نده تمام دست به که گام دخوازن ام ناخواز یعنی ورخ یک ناخوازن ریبراپو بانک که وسا بده افجی دکوی تعریفا دیسا داخل برز جمیل بایق چه گوت وش برکو پر گرینگه دیسا خواستم دوباره بکن برکی برج تلویزیون ما ده گلک خط نقاش کردن برز جمیل بایق تبجت نواد دولت ده ده عالی هنه عالیه که دخوازن که پرسکریک وری سر زمین حقوقی و سیاسی اف عالی قرصه عالیه که نخوازه پرسکریک وری سر زمین حقوقی و سیاسی اف عالی قرطب قوته و AKP جی تمثیلا وی عالیت که دل پراتیک AKP دما هم دنیرن اف وینه اف دیمه راسترد که وی یعنی میدانی هردشت AKP نخوازه جبروی سدمه اف وان ایریشا بیکتینه و برز جمیل باید دوین داخلینیه خدا گوته بو که هن هز جوی شاری راند وردگرن رانتوان هید وی شاری دا نخوازن که پرسکریک بریا سیاستی وره چاره سر کرن ایک و هری زیده جی راند جوی شاری دست خیلی AKP مالبات طایب اردوغان زاویوی در دوره بخونه جبروی سدمه ورخویا یکو نخوازن تشتک بسا چه به دا بانک بسا چه به آستنگیه دردخن لی هولدان و خبات ریبراپ و هیئت ریبراپ و وظیفه دایوان بردوامن ام باورن که داویه مه اوه ریبراپو پیواجوه که نو بده دست بکرن لی بگمان تنه بانگا ریبراپو پیاما ریبراپو جی بروب نکاره بیجه که هر تش چاره سر دبه آنجی پیواجوه که دست بکرن بله دیسا مجاری و علاقدار هفسروکی کنسری برا کجی که جمیل بایق ده تلویزیون آمده تجی اشارت بکر آگاهین گرینگ دان یک جوان جی گهشتنا نامه جبوان بو ما دست بکا نیو روژه دجی بریا تبشتار بکن ما داخیانی آیشگول دوغان داوی جی دیار کر که او نامه گهشتنا آلیم پیوندی دار چل ولید چل دروی ولید گهشتنا نيرينا تب قاسي كنت تشوبين هوالا مت جنهاو بي بربكو وبچه بگهشنا وان ناميان جبو جهن بيوندي دار يعني اري وان نامه ورقيا يكيدي هات بشراس كرين كو گيشتنه مخاطبه طبي نامه دا چاتي نويساندن ربرا پوچوتي وان نامه دا بيگمانج بركو جبو روجاواش نامه چيش بو اوروبا دیسا هر وها جبو ریبریا PKK و KCK دوان نامه دا چه هم نزانن روژه پیشتا اف نامه ایورن اشکره کرن ام نیجی نزانن لی ورخویا یکود نامه دا به کرتاسی چرچوه و ویزیون و پرسپکتیف ریبراپو آجبو چارسریه هی یعنی ریبراپو احتماله که مزن دبجه روشا حریم وهایه روشا ترکیه وهایه روشا کرد و کردستان وهایه جبو ویاجی از دفکرم که حمله کی پیواجوه گو هابدم دست فکرن هونجی دینامیکی که و تفکر پکتینن خلگوری و پیواجوه آماده بکن فکر و رمانه خوش مرا بشینن و خوش نوه ارگانیزه بکن جبر که داخلیانی پکه که ده هبو مدید دبجه هب پیواجوه که نو پیواجوه که نوه آوا کرنه پکه که وره گوهرتن گلی کرد وره گوهرتن وجلات النافين ولا جوهرتن تركيا ولا جوهرتن جهان ولا جوهرتن يعني ريبرا بو perspektif ve جوهرتن ده جوهرتن چما پیوسته وج یا مهم جوهرتنك چوا ve بيك وره bir ihtimalek mesela nameye da ev çerçeve demek merul pariznameye ribera bu denere le perspektif paradigma ve siyaseta ve denere da yani peyame ve denere Kim zede merul kare faham bike tahmin bike divan nameye da çeye ev helwest u sakna ribera bu dedi diyar kirin le ve helwest u ve sakne her tiş merul nikare beje vere çaresi yani ribera bu tamam çareseriye duhaze aştiye duhaze 33 ساله دیگه تو 33 ساله جبو ویا گلک گاوا بتی گلک تشت کری لی اگر کو دنبا من 33 ساله دا اف تشت بک نات یعنی پرسکریک هجل سر زمینه شر و شدت به سلام ویا دولت اگر دولت دجوه سیاست دجوه پارادایگمای برده دجوه ذهنیت برده ancak پرسکریک کاری وره سر زمینه
حقوقی و سیاسی اگر برنده هنه به داخوازا ریبر اپو و به گاوین تفکر آزادی کردستان و به هرتنا تفکر آزادی کردستان پیک نای حتی درکت کاری پیک بره لی دولت کاری تشکیل به آستک تشتی کنه حتی که داده کرنجی هولدان آستن کرنا و پیواشویش برکو احتمالا مزن اوانا دفکرن که ریبر اپو پینگاوه که ها بیده دست پیکرن پیواشویه که نو بیده دست پیکرن اوه تفکر آزادی کردستان تفکر اپوجی اوه مزنتر ببه جبو ویا نهاد خوازن هدیه دی پیشیل وی تشتی بگرن در ناکن اشکره نابجن دست پیکرن پراتیکا خو دخوازن ویا آستن کن نها تجي بحث كر تشان بارتش جوان هف بيفينا جي بار وكر بالطيبتي بحثا جرينجيا وي بكن بكورتي جي با يك حشتي وحشت بو جارا بيشي هاتا وشاندن جاليه او هف بيفينا كم محمد علي بيران بريبر ابو ركري دو هف بيفينا نوت دوان ديسا محمد علي بيران بريبر ابو ركري تشلو نهدا قبالي باواكي خام او هف بيفين هاتا وشاندن ديسا تكلداري وي داخيانيا ديروكيا 1993 اگر بس تي پشتي وي ده هف بيفين جودا بري براپورا هات نكرين يك جاليه جان دوندار وك جاليه روجنموانك جن وهلبتكاري بلكي ناوي بيجي دماكو امبري خو بدن وان ديمنان وان هف بيفينان وان داخيانيان و روجاما چل پيشيا مدرت كوا تجي كرت بار وكر بوج بروي مروف بالي بكشنه سر هنكي بله نه تنه او یعنی گلک هف بيفين دج يعني جبركو وي دمه پشتی جوینا چاپمنی کو ریبرا پو رحمت امام جلال هیئتا پارلمانتریش باکور چونه پشتی وی جوینه همی روزنامه‌گران ترک و ناونتابیل و درنه و ریبرا پو راب پشت راجی هف بيفينا دکنش برکو وی چاهی تکنولوژی پر زده و کن ها پیش نکرد و اول سلمان يعني جالك كسين جبو نفيس يعني روجنامه يعني جبو خبات النفيس كاري شبمانيا النفيس كاري جي هبيفين كرنا اوجي الودرنا مثلا جلال باشلانجش اوجي كتاي بار وفات كر جالك روجنامه فاندن و افجي قيدي واجي يعني بلكي من روجي بيش واجي بواشينن يعني دماغ مروف ليدن هري هم رابورتاجا نوتو دديا دوي رابورتاج اب محمد علي بيرانترا ودمه Turgut Özal Sarıkomarı Türkiye bu. O çend daxuyani da bu gotu dayikamışı Kürde o bahsa çareseriye kiri bu. Rebera podurda Mehmet Ali Birant radbeje bene radbeje Turgut Özal çend gotun got belinine ne diyara hune çibinin seri. Yani hune çibinin seri boy devleta Türk dbeje o piştivi حشت مهدن در نیسان ده 1909 سسیه ده Turgut Özal hat kuştun yani ev peştitine reberapo der pek hat. Damam notu sosiyadın notu diğer notu sosiya ev hamil hep peyvin disa notu haşta peyama yeki iloni at medya med TV'da notu naha dama reberapo komple hat ravandın notu na hatta da hazaruk bence hamil da yani yevi Paris nameyin ve deme evajoya olstu evajoya da hazaruk sezda u bazda banda yani davi em hammiya dama deniren rebera bu despeke çit beje nahaji aynı şey beje çiye ev de beje ki em mesela şerru rebaza çeki esas nagr eğer mesela çeku o rebaza çeku şer İro hecran ve vektever azadiye Kurdistan'ı jberku devleta Türk vakidir tırrel peşyama ne işti. Rebera bu dibece ez navazım ku giye yekji veri pelçikandın xazayda. Ne jiyana insana giye veri pelçikandın yani eldijim dibece. Le eğer ku jiyanak bir rumet serme veri ferskirin tırre peşyama nemine ve deme tişteki kvere kirin tine u eğer em vi tişti nekin evji dibe به حیثیتی به رومتی ام نچارن و به ویر بازی خو بپارزن لی اگر که دولت ریا سیاست زمینه سیاست وکه دف سیاست انکار و امحای برده اما آماده نه تشتاق بتبجه evet تشتاق نوتو سیاسش گویی اما نهاجی تبجه اما اگر عمره ترکیه دولت ترکیه بجه مدف سیاست انکار و امحا کرنا کرده برده و تشپرسکری که دن هبونا کرده قبول دکن پرسکری که دنی درباره مافی وانداشم آمدن مذاکره بکن نقاش بکن بیل به بیل گوام بابشن ریبرا پوشی دبی باشه مادام مثلا امشی آمدن شخوک عالیه کرد ریبرا آمدنن
ya mühim diver da em binerin ka devlet dej ve zihniyeta berda ya bernadey. Mesela ne tane îro filan gavê bavê sibê filan gavê bavê gava bavê jî dikare pişta gavê bervajî ji bavê ya mühim dej ve zihniyetê dej ve paradigmaya inkarker berdide bernade niha em dixwara xeka wisa زۆر سپاس هەڤالامەت ئەمێ هەلبەت دیسا بە هەورە بشۆپینن ڕاستی حەقیقەت چ بەژی بڤی ڕەنگیش بۆ تەماشەوانی خۆ و بێژن ڕاکینن مالا تاڤەش بۆ کوتە وەختی خۆ ڤەقەتاندی قەوەت پێشتر gelek spas dem baş